والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. musidɓe julɓe on hirama hirandu l'islam en hewtika duɗal me en belfiɗo ka galle Allah Haji Ibrahima Bari yo Allah o yurme ɓe o nadaɓe aljanna. Kalmo ko men Oustad Abdoulaye Ba seni keɗen fuɗɗade darsuji men ɗin hande e juma ɗo en finoto darsuji nayyi e darsu mo wonɗen e fuɗɗorde on ko deftere fiqhu sunna nden ka juzu arano. Darsu ɗimo on yahen ka deftere Sharhu Riyadus Salihin, darsu tammo on yahen ka deftere Luqa Isahu Sahih. darsu naye ɓomo e monɗen e hombirde on ko tafsirul qur'ana on haray hiɗen fewndi ka suratul qasas. haray musidɓe julɓe ko toli men e darsu on. assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah ustad. bismillahi rahmani rahim. alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salam ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi kiram wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. وجويونك طالة الإمام الركعة الأولى وانتظار من أحس به داخلا يدرك الجماعة. أن تصر في إمام ياغا وإني جويون طالة الإمام كجوتي والإمام الركعة الأولى دان على وانتظار habbe tagol man hassa bihi omo soyi e mum omo andi e muɗum dakhilan natugol li yudrika al jamaata mo andi joni no prépare ko fi natugol julgol ngol fi yo tewo julo jama yo tawe neɗo julo jama aɗa nawonde yawno bande ka darde aranere ɗon andi ko ko n'importe juuti neɗɗo ɗum ɓuri hande. وإنه يسرع نصر إلى للإمام إمام أن يتول جوت الركعة الأولى دار على نردن انتظارا كحب تقول للداخلين الناتوبة للداخلين وأن الناتو يدرك في وحبت فزيدة الجماعة جل جماعة كما يستحب له ونريدنا منكر انتظار فبتقول من أحس أم وسوء به يمون داخلا ko naatuɗo wawa kanko raaki am emo waɗi ruku andi goɗɗo naati an imama waɗi ruku o ko nen no seeɗa piyo tawa hottuma ka ruku hay so tawama ɗon ka ruku ɗon andi heeɗo ɓe ɓinnen ɗo darde aw asna al qudima kade jonde الأخير سكتوره أقول سكتوره فيشبه هن ففي حديث أبي قتادة وأن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بلادنا يطول بجود نينو في الأولى قال وفي فظننا من سك أنه كانكو يريد بذلك وفاندر أن يدرك الناس الركعة الأولى عندي من تنجني تندون فاندو تندون في بنتاوي دان الركعة الأولى. وعن أبي سعيد قال وقد أوي لقد كانت بنجلادك أسلات جلنا تقام ندارة ويذهب الذاهب يهودو إلى البقيع يولونكو ما يهو ويتدونك بقيع أين وقت عندك عندك تون وقت تكسر وين أنسى عند بردن كتوم كوني ويقضي وانت هنت حاجته حاج ماكو كل كبا هبونو نبقي ay ɗum ko sera woni ko ɓaawo on ti hunta haaju mum on andi so innama huntugol haaju hare pulle futa ɓuri kon hare faami koyete huntugol haaju andi haaju yiɗi ɗum sinnama yewgol to hunta haaju kam ɓuuri hare andama ko hen wonande famɓe haala kam
haaji noon ɗuuɗi ha kono ɗon so innama ɗum no haare paamike sumo rewti yatawadda andi noon so hari kabineji ala law hari kabineji ala maɗum jara hewgol ha toon joni noon tiya toon tartoyo o arta o salligo summa yaati refti ara wa rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi rakatil ula tano ano kadi bande anere mimma yutawilluha sabu ko juutinta kon nde ɗo dande anere no laaɗon rawahu ahmadu wa muslim wa ibnu majaha wa nasaiyu o wi jeego on ko wujubu waɗɗogol mutaba'atil imami jokkol imam o hurmatu harmugol musabaqati aɗitagol imam o tajibu no waɗɗi mutaba'atu jokkol imam on watta no harmi kadi musabaqatuhu aɗagol imam o kala gollal ngal o jokki hare ko e on ɓawojo sabu hen ɗum noon woli hadis sabu hadise abi hurairata wonde anna rasulallah sallam qala maki innama ju'ila al imam andu ko imam waɗana li utamma bihi ko piyo o ñembine wona yeeso ɓe ɓurta makko ɓe waɗa kala ko watta ko wala tahtalifu alayhi taw lutondiri makko wa za kabbara so habbiri fa kabbiru habbiron wa zaraka so waɗi ruku so turki ka hoore koppi farka wono kadi ture ka hoore koppi wa za qala so inni sami allahu liman hamidahu Allah nani o yetɗum yanduɗon o allahu nani o yetɗum faqulu ono kadi wi on allahumma rabbana lakal hamdu allahumma yang allah rabbana jomi amen laka ko an woni alhamdu yettore nde wa za sajida so sujji fasjudu sujjom wa za salla so juuli qa'idan ko jooɗiɗo fa sallu juule huuɗan o jooɗiɓe hadima una on bomo rawahu shaykhani wa fi riwayati billahi ahmad wa abi daud innama al imam andu imam on la yutamma bihi ñembine za kabbara so habbiri fa kabbiru habbiru wala tukabbiru tan habbiri hatta yukabbira ha o habbira wa zaraka so ruqi barka o ruqi wala tarka o to ruqi hatta yarka ha o ruqi wa zaraka sajada so sujji fasjudu sujje wala tasjudu tan sujju hatta yasjuda ha o sujja eda ɓeyno ɗo holli hen ɗum kono hana ka respectugo ka teddingo ko ngon sallam ko noon tigirata kono ko yurmi ko yeyi so tawama juulide ko yimɓe no juula a ngalɗen woni so tawi ɓe no andi so wiɗe hadiseje kono hawji paale wonti haw juuɗe ɓa salmenta acca imam on ɗon وعن ابي هريره رضي الله عنه قال وفي قال معك رسول الله صلى الله عليه وسلم اما يخشى احدكم يقول تعقب من اذا رفع سيبانتي راسه ورمى قبل الامام واتي امام ان يحول الله nde Allah yiltata rasa hoore makko ɗen rasa himarin watta nde hono hoore ko wiyete ko mbabba aw yuhawil allahu ma Allah yilta suratuhu mbaade makko nden surata himari on sura mbabba ko ɗum wula ɗum rawahu jama'atu jama'a fi lirson an anasin qala maki rasulullah Allah sallallahu alaihi wasallam o wi ayyuhan nas kono yimɓe inni no min imamukum ko min woni imamujo moɗo on komin almami mon on wala tasbiquni ko taw waɗi tolam ber ɓooyi ruku taw addi tan suragongol ka hoore koppo wala ɓe sujude ka na sujugo ka leydi wala bil qiyam na daragol ngol wala bil quudi na jooɗagol ngol wala bil insirab kadi na huccutugol ngol salminama ndaare hay ɗo ɓe innewta on aduɓe yiltagol huccutugol oɗe noon waɓsige ɗo taman ka marché jooɗi ɗo sinama assalamu aleykum woɓɓe tawa so tawini goɗɗum no jiita ka julle sujjugol so memi yaasa ɓe ne jaga goɗɗum sujjeede ɓaawa toon ne holɓe memi yaasa so tawi wattete ko juuɗe ɗon hakke koɓe hawje
say noodi ko wattete ko imam yigi no ar mo joni sujudu baadiya donc hara ko yalti be na e ko men andale andra on be habaki hawja pan bagatu saliyatu mbo joni ala golire don inabe gole on tappirde sina sonde jogina jigiro ma so ando ten min tap golire si al muhim ko tim an golle den ko anni yon pibete si tay woni dum non sen legasi ko jogorda ko piyo tim se andi atim min daga ko do ko jigiro ba ko no wakil bana ko sattino haji ma wagir awawi timminde budi maadi na ko kalkilna ma ko dudi wan do kalkilde budi ko yewde haji ma ko e ngani téléphone adi te goto wata no di téléphone ga buyde amadere to men nan be janga français on ko jone mo be joni tay torto be janga han data de ko no andi ko no dirde zambano andi ko koli buri mo jude ko in kolli wattini sa mai ayata ajadi ko di gede ko don wawa ko di do wonde di wonante sede golle mala non bu jikiri wongo malim gol kaajo ma ko be go idan o wi rawahu ahmad wa muslim ay أيها الناس كنوا يبي إني من إمامكم والإمام جموع لا رماكم ولا تسبقوني وتمهجوا لهم بركوع ولا بسجود سجود ولا بالقيام هناك درجون ولا بالقعود هناك جورجون ولا بالانصراف هناك كوكيدغون وانت تقول كجول رواه أحمد ومسلم عن البراء بن عازب قال وإن كنا ملأت نصلي من الجبل مع النبي والنبي صلى الله عليه وسلم إذا قال إن سمع الله لمن حمده سمع الله لمن حمده لم يحن دو لي يوتاك ادو هاي غوتو من نامن لي يتا غوتو من زارا وكيت ماكولين في سوي غو سوجيا حتى يدعى النبي صلى الله عليه وسلم جبهته تين ما بين على الارض كلي الجماعه بما في نكو سمع الله لمن حمده يا دا امام في غير يوتينو Ustaz, dono kasal minang yun ta ka kusal minang moto ha kawa yun ko ka kusal minang moto rawan kama jo kata muka wala assalamu alaikum harus janji loh imam wala na kalau ada imam tabi ko sunnah ngolli da sare islam ko ni watte imam namo anda ko wadi ko wala ko watte ko jogge sabna ngo woto waddi goda be ko sunna anno ko anno an sa bala ka sunna tay ni wala sabni wala sam jalla bi andi dina ada no setto dina ada na go dina fa jokku dai ni bana ada ma no angel ka la te ko anda ono gerde no Kami lebih nak bawa tu. Sudah. Mana pernah beri jang buku. Lepas saya kemak kalau kemak kalau orang mak kebiar pernah je bahasa menanggu. Kau tak kamu kerja, tapi kau uri kau kasih mai nak aku kerja. Oh. Oh ini.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه الكرام من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. كدفتر من صلب رياض الصالحين. وعن انس رضي الله عنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة تبكي عند قبر فقال اتق الله واصبري فقالت إليك عني فإنك لم تصب بالمصيبة ولم تعرفه وقيل لها إنه النبي صلى الله عليه وسلم وأتت باب النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجد عنده بوابين فقالت لم أعرفك فقال إنما الصبر عند الصدمة الأولى متفق عليه. وفي رواية مسلم تبكي على سبيل لها. وعن أنس اللهم يا أنس رضي الله عنه قالوا إني مرة فكرين النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة صناعة تبكي من أولا عند قبر هور قبر فقال وي اتق الله الله نار ما كان يقول الله أصبري منيدا فقالت دبوني إليك عني وني سلام وإتلام فإنك نوان لم تصب أهباك بالمصيبة مصيبك بدانكم هبالنا ولم تعرفه تدبون عندنا لارون فقيل لها أنت يوي أنا مويتا فأفئتي لا تبيدم ويتا إنه النبي كنت النبي صلى الله عليه وسلم كون هذا ما رسالي دا وانسينو وأتت أروي باب النبي كدام النبي صلى الله عليه وسلم رسول مكة ولم تجد وتوالوا كان يدبون توالوا عنده كان لا دون بوابين أي نبي بابانغا أنا سبزيكنا وانا بكدام لندن كنت غارد كورني أنا بسبياني وانتي بيجا I don't know. I want to go to the ship in Allah renam. When you pakalat the bongin, you will have to tell in the open out by don't empower Bina on Mecca. Kadamal. Pakalat the bongin Lama Ripuka. Not to tell her on Tayala Sako. When you may andam Hari Mandali, Hari no to the Yamida Lanko. Limunya Gongo. Pakal Normaki in Namasabu. And menanggal di indah sadmatil ula akabuk bangu arano bersama masih arano kodongo ni munyal nanti walha rong kita jual jawab dari ala arah ini jual ajino ada semut mulai periode ini pilih muslim orang di muslim konon pilih kau inta kita pun ula ala sabilah tapi kuma kuno watina kaburu keso lepon dewata munyade mangara ula kaburu Owi asar besar hande joni hadis yang nyandem wonde an Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam marra bi fi'in wa ibratin dab wa yatayu dab inda qabrin sabilaha maka kaburu bidda ma kono wattina kadi mata gondi on pay ko mayi wa kanat silatke kanyum de bon ko hibbu mo yidi pay ko hubbang sadidang gingol tilungol ngol satungol falam tamliku nafsaha wa wali wonki makukin kam de bon anta khujatun ma wa yalta ila kabri kabru ka watan tabuki yo wullu indahu ka kabru don falam maraha lino de bon rasulullah sallallahu alaihi wasallam amaraha la yamri de bon bi taqwallah wa Allah Taqwallah wa Allah sabri menyagol. Qala laha nar makan debbo itaqillahu Allah wasbiri munyola. Faqalat lahu debbo welila don ilaika anni selang tatulang wutitulang fa innaka lam tusib bi musibati ahbaka masih behibullah ilaika anni ay ko wondum ibad anni wutitulang wa hadha yadullu ala annal musibata wonde musibah kad balagat minha hewti debbo mabalakam hewtande azima mawnde yottike makko ka mawni
ka pondo makko fansal hucciti annabi no Allah sallallahu alaihi wasallam an ha gay debbo summa qila la ɓaawa ɗum feƴƴi debbo yeeta noon wiyanamo inna haha oɗo de rasulullah kunaɗo Allah on sallallahu alaihi wasallam kanko haɗuma ɗum on se ko nadi mat debbo nisi wa ja'at aro ila rasulillah fa kana Allah sallallahu alaihi wasallam wa ila babi ka damal ɗon damal suudu maɓɓe o leesa alal baabi tawi ala ka damal ɗon ɗen bawwa buna garɗoɓe dammal ngal ɓeɓe noon goɗɗo tawi ala o wi oɗo aya fof ko aɗo aya arde wallahu yasmuka min annas an ko Allah jippina wallahu yasmuka min annas Allah renema ge ɓe yimɓe an kadi nawɗo maki an kadi wi ko dam ko Allah gaynane o wi laysa indi ala ka an ɗo ahadum goɗɗo yamna unnas mono haɗa yimɓe min adduhul alayhi ay laysa indahu ala ka makko ahadum goto yamna unnasa mono haɗa yimɓe min adduhul natgo alayhi ka makko ɗum tawi ɓen ɗo ngala ɗon on ɗo ɓe ka damal ɗon o akhbaratuhu on se debbo nattayna ɗon o humbitina ɗon masalan o yettina ɗon a qalat o inni innani no min dey lam arif ko hari mi andama woni fa qala naɗo ma annabi sa sallam innama sabru andu mo ñangal de inda sadmatul ula aka sanga masimbo arano ɗon muñotoɗa jejeɗa acca ay ɗum waɗi muñangal no satti ha on noon so tawi woni on tiɗo jaɓi ɗum ɗon joddi mum ɗon ande joddi muñangal ɗum ɗon etetake joddi ɗiɗi fof etete sina muñal muñal kan Allah eteta Allah en ɗon ko waɗi ko ɓe hayri hisab wona calculté ɗum joddi muñiɗo on non ɗum e banggue ɗe fof ko tawa joni goɗɗo e ɓeygore woni hokkodiri ara yewta hakkude maɓɓe gorko on accan sabu ko yewta ko ejjitantamo ɗum ronka waɗa mo faala wadde guere ɓiideɓe o ñaaɗi yewta ɗon o jaɓanima ɗum ɗon wattide on o yiiɗama sabu ɗum ko accamma ko Allah ɓuuri mo jaɓi hunde sabu Allah subahana wa taala o yiiɗamo Allah kadi waɗa yimɓe yiɗama donc ɗum noon foti ko fatunde waɗi foddi ko goɗɗum waɗi foddi ko mbuuɗi hukkume hakkude ma yimɓe ndaara tawa an a tampintama piidi mbuuɗi ɓayat tawi marano kuma ina kiti yomi jeejimi an joni muño ɗum ɗon ma muño ha sabanal yoɓirede ma seeɗa seeɗa ɗum kadi jaɓa e banggue ɗen fof ɗum andi ɗum no waɗa wande jawdi ko hunde e wonkin ko taguida ɗum e wonkin toujours ɗum wande ka jihaadi ko jawdi tawade jantede piimum si wonkin kungiñi mbatto ka pi jawdi mari important moƴƴo ele law o in noon innama sabru inda sadmatul ula ko sanga masim orano yettoɗa ɗon jaɓa inna wa jawani Allah a jaɓi ko ɓe wi ko a sabru lasi yusabu muñal ngal yoɓetegal baraji Allah ye mum al insan neɗɗo on ngal neɗɗo yoɓete muɗum duwa ngal an yasbira ko nde muñoto awal ma tusibuhu ko adi memode makko al musibatu masibon muñoɗo hada huwa sabru ko ngal ɗo wiyete muñal ngal amma sabru amma muñal bada zalika ɓawa ɗum ɗon fa inna hada ɗum ɗon nde rubama hew yakun ko latu tasliyan ɓuyti ɗum sawtede kama tasalla al bahaim o tasliya ɗo ɗen ko kalimatu mustarika tasliya no yetti ɗum sawtede no weyi kadi ko woto ko ɗum kadi yowtol mbaɓɓe yaani ko wiyete mummunte yowtol andi uddata ɗum ko neɓa a iwi kama tatasalla bahaimu fa sabru haqiqatun anna al insanu iza sudima awal ma yusdam ربما يكون تسليا كما تتسلى البهائم نارنغال لوكان فاستبرو منyangal haqiqatu or haqiqa annal insana tankon iza sudima so buqama awal ma yusdam ko ada buɓɓede yasburu munyo wa yahtasibu
o konta baraji makko ɗin ka Allah o yasumo moƴƴina kadi an yaqula ndo wiyata inna lillahi wa inna ilayhi rajiun allahumma azirna so inna menen lillahi ko Allah o jeeyi men ko Allah men wodani wa inna menen ilayhi ko faade ko makko rajiun no rutto allahumma ya Allah ajirni ɗum woni hiwan fi musibati musiba ɗoɗe babluk li lontinalan hayran minna ɓurɗo moƴƴude ɓurɗo moƴƴude koko welanɗoɗe ajirno takadi ajirne yoɓi tan ko ɓuuri moƴƴude koko men waɗa ɗo rek koyete koko heɓi ɗo ɗe masibo o handi Ummu Salamata o handi modi makko ɓa feƴƴini Abou Salama aɗo feƴƴini tawi woɓɓeyni ko kanko jannimo oɗo ɗe duwa woɓɓeyni ko laaɗon jannuno Ummu Salama oɗo duwa kulle ko duwa hombo inna lillahi wa inna ilayhi raji'un allahumma ajirni fi musibati wa akhlifni khayran minha isan ɗum andi modi makko ɓeyni ko ñande uudi dagawal hawruno e makko ɗum noon ko e nder ko ɗum wonno saabu mayde makko ne kono toujours ɓe debbo on janggayno oɗo duwa ɓe maki tis tawki on oɗo duwa comme waɗi ɓuri ɓurta moƴƴude Abou Salama ke ko hooli modi makko ɓe weldi kono tawi noon Allah jaabini duwa on an ɗo janggi oɗo duwa neɓaleno soddama on ɓe yaltifi makko ella ko joom mbaɗta ko masla kamɓe na pi tuyo hande ma ijjigono toon intérêt mum ɓe bon mo hande o towi duuɓi wano ardi noon ka istafi mum hande wadno proposition ji tati so wofana Allah oyin tigui tigui on min dey haray ɓe mari condition ji toon ɓe maki hendi woni ɗin o gogo mi towi duuɓi ɗimmel muɗum kadi komi joom ɓeygure wala ƴettude ɓaɗen andi dépense no harayno mum tammel muɗum ɗum neɗɗo makko kiran ene nawli moƴƴa ɗon noon ɗum ƴettala joni bakala hen ɓeygure made mi monano ko e remo joni noon monoɗa saabu ɗum Allah monanoɗa min tawa yimɓe yiite saabu ɗum noon haaremen ɗum noon haren programme ɗo nen tigui ɗo anilla koma jaaɗon no tabi ɓe maki siko fi duuɓi maɗi min kadi nampay ko ni min kadi towi duuɓi on siko fi ɓeygore ma nden takkane ka ɓeygore am ɗum ɗon noon ɓeygore an nden ko woni wo ko ɗon wonde haɗa hunde wotere kadi aɗa wona ɓeygore wotere ko siko fi kiram maɗa ko mbaɗɗa ko nawlol andi ade fof no mari nawlan oto hare goto fof mari kiran ka ɓerde muɗum andi piji ɗin siko fi ɗum ɗon mi duwantuma Allah tafi ɗum ka ɓerde ma ɓe waɗa waɗi hakkilat tan o debbo o weltimo mi waɗa ƴettimo on andi sonnaɓe laɗen fof oɗo sakkidi feƴƴinde Ummu Salamata oɗo ko telema duɓɓe haren telema no yaara 60 pergum aɓe feƴƴini idan o duwa ɗo janggo mo no moƴƴi hawnande on huuɗo musiba janggo no Allah lontani ɓe Allah lontani modi maɓɓe ɓurɗo moƴƴi e windere nde fof nulaɗo an noon debbo nande o naati islam ɗo andi kanko e modi makko o qissa maɓɓe on wande ɗon ɓe jeeyano e adina ɓewde habasa on andi ko ɓe jeeɗo kadi wonnoɓe tawade ade ko makka yaha Madinatul Munawwara kono ɓeygure debbo on kan jaɓano yaade e modi makko hay bobo on tigi on tawoya ko ɓeyɗo o andi qissa mo janggi fimo ka defte ɗon en jangata aɗa exemple ha kaza boyi noon fa fi hada al hadis woni oɗo hadis e idat faid naforeji ɗuɗuɗi naforeji buy awalan ala noon ɗum husno hulɓil rasuli moƴƴugol gikkunoɗo alayhi salatu wassalamu wa da'wati e du'a makko noddugol makko ila faade gonga on o ila hayri noddugo faade nde ɗo moƴƴere wa innahu lamma ra'a hadihi almar'ati hadihi almar'ata kono yinoɗo debbo tabuki imo wulla inde al kabri kabru amaraha o yamirima bi taqwa wallahi wa Allah wasabri muñagol walamma qaltu wino ilayka anni woɗɗitolan lam yan taqim li nafsi ndaɗo mon ranano ɗum
hoore muɗum pi ko jaabima ɗum ko wallam e debbo ha o piyal debbo wallam yokkumo ha yokkimo ha ruwete o martinaare mo ɗum ɓe kuwa e doole o pottinaare mo ɗum e doole anndi lokatan sinnama ɓuɓɗum ko ɓumma ko fittugol hunde martingol wona ñoogu ni joni noon ɓe innano joni ma ɓe martima ɗon ɗum o woli ɓe accima ɗon ɓeye li annahu sabnulaɗo on arafa no anndi annahu ko woni fi asabaha heeɓi debbo on minal husni mode suno ma la tastatiu tawi ko debbo hattana an tamlika nde o jeyta nafsaha hoore makko wali haala ko sabu ɗum kala jat debbo yalti min bayti hay mode ka suudu muɗum i tabuki pi o wulloyi ala haajal gabri hoore oɗo gabru ɗum tawi wata moñere ma tawi ma o yaha o hewta ɗum o wulla siɓerde makko ne ɓurta ɗum noon fof wakat fila woodi ka yettire so tawi on ti nawno maayo kono ɓiɗɗoma ko ƴerte kon ware hara o ñawa o ñawsa tawa pelle ko kawta e ma won sappo on wareede ɗum noon ko hunde hawni ɗum noon ɓuri sattude ta kala won timmaya ɗum hande won ko maji ɗi gon pucce kala heɗi men o acca ɓiɗɗo mum noon ƴetta ɓiɗɗo goɗɗo wara fayni ngaala ga elon si wi wiwɗo alay sat siyara ɗum ko ɓuuro e laataki juuɗo ko ɓuuri haraman harmi aladni sa dow ɓe sonnaɓe kulna e wiyey bala o oye hiya ɗum noon hiya debbo on kan hiya ɗum juuɗo koko haraman harmi aladni sa dow sonnaɓe bal ko woni hiya kono o debbo ok toujours bal ko woni hiya mo juuɗo on ɗum kabayri sunubi ko jaade ma ɗum bakkatuji ɗum bajo nan ɓe rewɓe heɓol toon ɓen ɓuuro saabu hen ɓe wata kamɓe wonde ɓe wullali toon ɓe yaltina piiji goto wola toon ko hana wolede saabu no hormani ɓe kamɓe li anna rasula sabunaɗo alayhi salatu wassalam lana ɓe hoɗi zairatil koubour ɓuuɗe ɓe yahde sonnaɓe juulotoɓe gabruji walla moutakisina jogtoɓe allah he majji almasajidi musillaji ka juule wa suraji moƴƴingol toon ndeyguji nam lakin kono haasi oɗo debbo lam tahrujo yalta li ziyarati fi juuregol gabru waynama harajat ko yaltani ko lima pigal mbiya ko sabu koɗugol ka ɓerde makko min law ati e sumugol ɓiraagi sertigu haasal sabi e kum pay kum walla husine suno o pay kum tawi ɓerde makko ɗum sumude ko tawi kum sede ko ɗum yahi naati juurego abro yaho noon ko ɗum woni husine sadide ɗum suno sattugo tawi noon ka ɓerde makko lam tamlik nafsaha wawali wonki makko ɗin kañum debbo an taatiya walla an taati tatuma tum ma o ara on nokku ɗon wawali wonki makko ɗin harake ara ɗon tawi ma ɗo araka gabro ɗon wulla wali hasa ko sabu ɗum asaraha gantinanimo annabi alayhi salatu wasalam saɗa jaɓanimo ganto wallam yaqumu ha bil quwati ɓe pottinama on nokku ɗon e doole wallam yejburaha ɓe porsalimo anta yo yilto ila baytaka suudu makko o wii min fawayide hadal hadis no jeeya naforeji ko hadis ɗo wondi kon annal insanu neɗɗanke on usar mo jaɓane ganto bil jahal saabu majjede makko sawawno fota kanaraɗo ke jahalan bil hukme ko majjuɗo majjaɗo ñawre nen asati ñawre sariyankore nen am jahala ma ko majjuɗo bil haali alhaali wayno hasil marata oɗo debbo wayno hasil marati oɗo debbo kalat o wiyani rasul sallam on ilayka anni woƴƴitolam ko kadi amaraha dennaɗo yamrimale bil hayri moƴƴere ko tagwa gurgol allah wa sabre muñal walakinna ko debbo lam tarif o andali annahu wonde on no rasulullah ko laaɗo alah sallam o andali ɗum laaɗo on woni ko ƴeetimo ɗum wali hasa ko sabu ɗum asara han rasul alayhi salatu wasalam ko sabu ɗum laaɗo jaɓanimo ganto o oɗa andano laaɗo hade o Allah kadi o gantini tawi o andama joni noon an si woni ko a lanɗo ma ko a jamirowo si goɗɗo yeddima ma yalti réclame gol droit muɗum koye a ƴettu joni ko nanga on wara woɓɓe ɓen manno hiya andi na sallam ko Allah wiyen kon ko moƴƴi ɓen ko ka wawno wadde ɗum so wawno hennaga monna ɓawo yeddiɓe jeentigi deggi on ɓe amira joni ko naɓa par force
waɗaali ɗum min hano jeeya nafoore ko oɗo darsu wondi o hadis ɗo wondi annahu woni ɓi la yambaki hananali l'insan neɗɗanke on almas'ul lanitoteɗon an hawaiji l muslimin haajujiɗo ɓen islam annahu kon la yambaki hananali l'insan anke almas'uli lanitotol an leyl hawaiji kay haaji o musidɓe juɓɓe an yaji ala nde waɗɗa ala baytika sil makko bawaban e gardiɓe ɓe man innas yiyata ɓeɗo yimɓe isa kana nasu so tawi yimɓe laatike yahatajuna ilayhi ɓe hatoñine makko illa koyna isa kana sina laatike alita neɗɗo on yaksa mo hula min kasati nas ɗurgo yimɓe ɓayra haaqe nas e ɓuccingo yimɓe e makko ittingol taw nokku ala heɓde ɓuɓɓe ɓes haal e sohlugo a nas yimɓen an sayi ngay hunde yumkinno no newo an yetta daara ko nde ɓe heɓta sohlaji maɓɓe fi wakkati hakkutu akara goɗɗo goo ko haja la basa be ɗum noon elle ala omano ko tawi joni sinano guerda goto famadata goɗɗo haade ɗo garde no wawi ƴettede woni ka dambugal fi hen ɗum ike so tawi ɗum wartaka noon si ordu kadi ala wone gasata ɗum no haade no gasira noon kono sina ɗum o waray naya garde wono ko damal ta goɗɗo natata fay إذا كان الناس يحتاجون إليه إلا إذا كان الإنسان يقسى من كثرة الناس ويحرق الناس وإسخال الناس عن شيء يمكن أن يتداركوا شغلهم به وقت آخر هذا لا بأس به. نعم. وما جعل الإنسان وذاك دون كونغو سيناتا إلا من أجل النذر سنا في الدرب كما في الحديث الحديث مارنو وإلا من أجل أن الإنسان يتصرف وينا مودة في نتهم كيرليتو في بايدي كسبة في دخالي أنا أقول من شاء مفعلا كمان يحرق من شاء مفعلا نتهم جونا ينتم new nango ka sudu mo pala natugo idu ka sudu makko mo pala ko wadi hay kadina tay woni hebi kodo ara sina ya mo julno ara ko an la mi don ko an julnata ana ne ona fi ko on be jude ab kama do islam to nyata got kalta dum gallo ila jonna nga no ay seguro no ganda sina kanko ni ajulno accu julno kama ko do joni on to ngal do ajulno amen fawaidi no jeena hore mu anna sabra mu nyalla jingal yumat yetta mangal no yette faidu huudungal wa sabru mu nyago inda salmati alula sangam bu ande ala ne yasbiru insana no munno wa yahtasibu wa hasbuka gamu Allah yani baraji makko ko Allah wa ya'lamu anna Allah on Allah wa anna lillahi wala ni Allah ma akadat ko nandi ko jogiti wala wonde mo ma ata dum ko oki wa anna kulla shay'in wonde kala hunde indo ka makko be lajal musamma wianga abangal lajal ngal o habbi en goto mayata sina non timitaw rasul en kitaba muajjala kama kana nafsu tamutu illa bi idhnillah kitaba muajjala amen yana jana bore hadithon annal buka wullu gongol inda kabru nafi no riwi asabru munyanga wali hadha sabru qala la ma kan ma rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillahu allahu wasbiri munyoda o jadu tawe no kan min nas yibe man ibtala amana jarri bore wa iza mata lahu simayani maytu sara o wonte taraddadu mo fil iharu yiddo ala kabru makko o yabko wulla indaw ga kabru do jadi wala be dum ay sey ala kam ngayna hare gandu no wodi wonde wada no nabi no riwi asabru bete ko munyal balsu ko ni na ko hide wiya insha da fala antam ko almayta na fa maylon fadullah toro Allah
torono mo Allah yo Allah dande mo lette makko den hokka mo ƴere makko den onata mo janna wa anta fi baytika torono mo hana daga suuduma hewtoyemo to alquran no holle no ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم donc no holle ɓe daɓɓira duwanago may ɓen e gonal mako no kon wastahfiri li akhikum fa innahu l ana yus'al noko ɓen ko ɗum woni landane mo yo Allah yaabo mo torno mo yo Allah tabini ɗengal makko ngal sanga masal sanga landal no hol seyɓe wi ɗum aɗa no sarɗina haare ɗonogo may ɓen kono ko ɓe Allah subahana taala o hewtede kadi no duweede kono buysi mayi ɗon ina ñande feƴƴade jitewi on tigi ɓuri kon hewde baltoɗo yeey ka ɗoɗe nokkeli goo yeyete ka onti haraka muɗum heyto wosi ko paatuno waɗi mas ko haalde ko jangno waɗi ta mawɗo muɗum ma neno goto no suura to ɗon kawde kaɓo ɗo nen juuro duwanoɓen wonɓe ɗon aɗa no hawdi tum jippota hella toon nen ɓayde to dañande a yataɗi gimmu kono so tawi wona jumaji ɗen tawema ɗon selɗon ne ɓaara woɓɓe nde ɓerɗen duwanoɓe paati ɓen no haare ko baraji wondenma kamɓe kadi rewe naggore muɗum murado moƴƴo aray bakaza نعم وهذا ينافي النبي أسفر من يقبل نقول إن نسيت تفعل أن تنفع الميتة لنفع ميتهم فادوا الله ترى الله اللهم حكم جلما كنا نملت ما كنا وأنت في بيتك هذا كسرما جرى ما يهاك قبر ولا حاجة هنا أن يتردد على قبر النبي من قبر لأنه سبقون يجعل الإنسان أن يتخيل هذا البيت ميت ولها بعدنا ودو ميت كبر مكو دائما توصل فيها ذهنه ka wonki makko ka haqqille makko kanko neɗɗo on yusuftata makko yaade muɗum wala yahibu annu wono taw ko ara o wirnaki ka guite makko guite ɓerde ɗe hara ndaara mo toujours annu gorko on aray ɓa Allah no hokkuma ko wiyete ko ɗuma aray toujours awa awano woɓɓe gono toon tawi ɗayuri no bindi seeɗa waɗi ƴettoɓe aade mo wattina feere ronkana ɓe wakka kabru ka masalan ka berɗe ha rewn tigui ɗawi mo moƴƴere hewde puisque so kala ƴewɗo ka berɗe duwan ko ɓe toon ɓen fof kono on tede sondi waɗama toon ka suudu ka galle mum inna joni ɓa ko cuum tuma o hawkimo añanima duwaji aɗa buyno ɗon ne kohoɓe no walni wattira no ka galle mum way wanamo ɗon tawmo ka berɗe to on ko ella noon نعم وحينئذ سانغون تمانا لا ينسى المصيبة نتو يجدتا مصيبة أبدا فوق ما أقول بأن الأفضل قبول عن الإنسان الأنكم أن يتلحى أن يتلحى كنتو di o bela sito to e den ɗum bange telema ɗum hara yo alkam hara ɗum waka ɓerde makko fes wan yanta o yeddita almusibata masibo ɓe qadri e mbere ma yestatiu no wawri no ko ɗum wiyete muñagol walla mo waffiku o ko Allah o woni hawrininowo wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wassalam Alisa. نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين
اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا زدنا علما وبي الحسان كتيوة حسان المفردات والعبارات الإنشائية أنا قلت وقال ببجة بجة تذكر عليه النوم إنسان وسنجار ويندو وبرنان وكوبيا إنسان ونحن ويندو كحق اللي مودون يالتني لغة وبي مقدمته لجارنا وراني كوتا جامع إنسان كتشو يستعمله مقول لهم لركوب ونande waɗɗagol walinnusuhati wonande dindugol aɗa promenade ya nasu moytara sawtende ɓe ru'yatihi yiyugol ngu basfuhu sifagol mbadi maggu innahu ngun hisanu ko puccu adhamu ɓalewu aali towngu ashabati ceeci masa ɓawa maggu ngono towi towa ɓawowu yo zayyino ino cuuɗi ragabatuhu dande maggu on zoabatun leeboy zatu sa'arin tawili markoye cuɓuɗi juutuɗi leeboye juutukoy rasu hoore maggu on mustatilun no juuti aynahu gite maggu on gaɓiratani ko jane ɗiɗi barraqatani jalbuɗe eɗe maƴa usunahu noppi ɗin mustaqimatani ko pewɗi ñiiɓuɗi mutaharrikatani dillayɗi jaltaqitani hiɗi hocca kanƴi ɗiɗi a daqqal aswati ɓuuri sewde e hitoji puccu kañum nana e ɓijji buy hande programme uji ɗi hakko waɗi ŋeñe mo fayɗa haɗa faama e kañum mari haqqille ha lahu nuurani ngo arba o gawaima koye nayyi rafi'atin ɓantiɗe amatinatin tiɗuɗe kadi damirol batni ɗehingu reedu mamsugol gawame fewngu darde tawiru zanabi juuta bukkol ngu saburum kono ko hewngu muñal fawaiduhu nafoore maggu on yufidul hisan no nafa puccu ngun lirukku bonande waɗɗagol wali sabogi fi course adoliro yustakdamu gollire kadi li jaril arabati porgol saadetiji alkhaylu arabiyatu pucci arabiyankoɓe ɓen al asila lasiliji ɗi asan ɓuri maɗɗi ɗan wawi noon yalkoyre pucci ɗi fof zaka an ka ƴoyre wa sur'atan e ka hawjugol yaawa fil adwi ka dogoɗum yaakulo baɗu naasi no ñaama yoga yimɓe luhumal hayli tebbele pucci yoga yimɓe no ñaama tebbele pucci yawma taqillu kono ko fewno fanɗi ɓiɓɓiratin ka leyɗe maɓɓe luhumul hanami tebbeli dammi ɗi asuur ko so'a konge darso on ko hebbol hayla mi yiɗa pucci ala anwa'iha no ɗi wayi orɗi wayi e noone majji on min fawaidu nande nafooreji allati ɗin tugaddimuha lana ko ɗi addantamen alkhaylu pucci ɗin ma ɓuurno fiɓaɓe nawasiha ka tinde majji alkhayru moƴƴere andi nawasi ko leeɓo e tinde ko wiyete nawasi hiya misalu alsadaqati ina mari misal gongugol wal mabbate giggol seede mum kanji goɗɗi gon toon so tawi woni iɗi waɗɗano joom majji warama e nder guere on ɗon jaɓata goɗɗo waɗɗo ngu jaɓata saabu oya warako awa kadi sino pirrede kadi kanko ngu walla joom maggu siko goɗɗo bugata ka fof wawi hoccade pentanamo wawi kadi hoccade ƴetta koyɗe majji on fawa e ɓernde pirreteɗo on ko noon ko elteteɗi ɗin kadi koko eltete noon ko ɗum waɗi yimɓe joni ƴana ko joguinoɓe ɗum so ɓene goto guerɗe pucci on haysi a daari hay kadi a tawa ɓe nandonma
so goɗɗo ƴana wata waɗɗaɗi waɗa guere nemaɗi andi ko wiyete ƴanugol wona ƴanugol kam gasi idan o inni indama yaral jawadi sanga kala puccungo yi saydahu joom maggo ayna sinama sayda sike ko pullo ɗum anda ko joom maggo mugu bilan ara mo fewti nahwa huftele maggo yastaqbiluhu mo fewta e maggo bi hamhamatin e hijali wiyete on hijali latifati newiɗi aran ko welti an noon ko e baro kono waɗo ɗon bara ko si joom muɗum mbaɗa jiɗi ndi jaɓɓoto on tigui ɗi ara ɗi wottato ɗi hayla bukko nga ɗi welto wa kasa ɗum fof ko hen ɗum ko ɗi weli holli ko weltare o inni o paddile mina ɓurna al ahasinata kucci asabu ha ɗiɗo ɗen laaɓuɗi hentiɗi al mo hajjalata e tawata ɗi jilli dane e couleur goo kam koyɗe majji inte mo hajjala aɗa koyɗe no rawni e yeeso gon kadi fof nte mo hajjala afiran alhamdulillah rabbil alamin sallallahu alaihi wasallam ay ka suun ko tappa ko yaade ka juuɗema maɗa Boubacar o yettima min on hande ko asasi ولما بلغ أشده أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أسألك ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما علما وكذلك نجزي المحسنين نعم ولما بلغ يتم أشده أخلاقكم النبي موسى واستوى كل آتيناه ولد العلم حكما فام وعلما غندل حكما أنباكم وكام وعلما غندل وكذلك نجزي المحسنين kala moƴƴino golle wa dakala al madina taw naati ka saare ala hiine goflatin sanga welsindi min ahliya e modde e yimɓe saare nden wajata e piya toon rajulani wonɓe ɗiɗo yaqtatilani ɓeyno haɓa haga oɗo de min siyati ko jiyaɓe ka yimɓe makko israelankejo o haga oɗo de kadi min aduwi ko jiyaɗo ka ay makko ɗiɓotiyankojo non ko jiyaɓe ko yimɓe ɓuuri on fastahasahu ɗaɓɓirimo paabo allazi o min siyati jiyaɗo ka yimɓe makko israelankejo ɗaɓɓirimo ono moussa paabo alallazi ɗo on min aduwi jiyaɗo dañi makko mo haɓiti وكذا بنتي موسى أن موسى وكذا عليه الله كبني رجل مكة خيالا وبني وما هو سب مكة قال أن موسى ما كي هذا من عمل الشيطان وجاء يقول الشيطان إنه الشيطان أدعو بكين مدل مجنه وبينهم فانق ركت مجنه قال إن ربي يا جوم Musa ma ko ya jom yang ini menjalan untuk nafsi umpian waktu liya pulang Allah Allah dalam Allah ya bin ada kan doa Allah kau kadi anda Allah ya bin namanya innahu nukan ko Allah huwa al-ghafur kan ya ghafur rahim mater kalau di Nabi ya jom dan Musa ma ki jom ay jom yang bima nam disebutnya minda Allah ya doang walan akuna wata milatu de zahira waliro lil mujrimina bandiji tawada waliro bandiji wonno mo wuri non leede ka bandi woni
tawi ko ɗum gordam makko ɗa woni aɗa wonti no hulana ɗum hayno hulana are so hende maɓɓe no tum si o wondi tum gara haɗon ko tan man ɗon mo tori sabu ko nemɗa yan aɗan kontami laato zahiran wallendirowo apel mujrimina ɓeɗo jomaɓe geddi bandi o on se ko asba wonte fil madinati ka sare misira toon haypan ko hullo ete raqqam imo reena imo daara mo sabbo ko hen wadda ɓawa ɗum wa zallati tawi on istansarahu ɗaɓɓuɗemo ballal billam si hankin ɗaɓɓunoɗo e walluɗumo hankin yastasrihu ko faɓilike makko kadi hande kadi on kadi ɓe mokkuni kadi goɗɗo ko tawi ko gerenteje molna qala lahu Musa makani mo innaka no andi gawiyum ko a bewɗo mo ɓeyɗum ɓanguɗo bewre si o andi ko bewɗo ma hanki ko faabina ko ɗum ɗa waɗi hande kadi mamani ko probléme o ɗaɓɓi kadi o faabi falamma arada nane Musa faani o an yaɓotisa yo nangata billa si on kuwa aduwol lakuma ko gañana ko ɗiɗon ɗuɗɗitankejo mbawne Musa falama nangude on kadi kala manno islankejo on inni ya Musa in ko haade ganda Musa on o inni fawi Musa turiɗo faala an takutulani nde waɗitalan kama gatalta on waɗiɗa nafsa wonkin mbilla am sankin a waɗi goɗɗo hankin a faala waɗde won waɗa tawi kanko sikki kanko nanangede o naɓe finangol woni in turiɗo a faandaki de illa an takuna penanla ko jabbaran ɗundarankejo pillade kaliti o tawata mara yurmede waɗa buneji ɗundaranke ko tawata yurmede ala e mum amma turiɗo a faandaki an takuna laaɓɗa minal muslimina jara moƴƴinoɓe ala kam feewi kisan o yaaki ɗon kisan yeehi yeyti ɓe tawi o andama maayi kono andaka kombo waɗimo on yeehi yetti jako Moussa o waɗi ande Moussa jaka waɗi o hande kadi tawi ko rewama on sansi wa jaa rajulum aroye gorko min aqsal madinati ɗum ɗo ka ɓuri woɗɗude saare men yasa mo hawja kala en ya Moussa koye Moussa innal mala o dental ngal ndi mala o ko wiɗen konko ɓe woni ka séna ensemble ɓe ɗuuɗa kono leydi fof no mari ɓe jamanu ɓe no mari ɓe ko ɓeɗon organe jamanu koɓe ɗuuɗi o ɓen ɗum peccata ko batte ko leydi o wi no ɓen ɗon nde hoore e mbatu mum nde yatamiruna ndikka ɓe koji piima pi hen ɗum kadi ɗi yaɓɓutuɗuka ko piyoɓe wara o yamiri manno Moussa ɗon fakkuji yaltu inni no min lakka wona ndema minen nasihina ko jiyaɓe lawol mareedu yaltu on se ko haraja o yalti min ha immode ka saare haifan ko hullo aɗa rakka ɗum wottana yiili andi suuɗoto ɗon na rew ka kene sa rewi ka kene a fotta e woɓɓe joni no waray ko yaltu ala ƴeewa taskuɗa no yimno arede yaara haqqille kala onne Moussa maki rabbi ya joomi najjini dandam minal qawmi zalimina jeyaɗo yimɓe toñoɓɓe Allah jaabinanimo duwa makko tori on aabi duwa na alhamdulillahi rabbil alamin sallallahu alaihi wa sallam alhamdulillahi rabbil alamin weltanike Allah subhanahu wa ta'ala newnan ɗo en tawigol ɗi darsuji ɗo en janniɓe karamokoɓe men wonɓe e jannude en tonanike ɓe Allah windatɓe ɗum kam handake moƴƴoɗoɗa ɓe joddi aljanna enen kadi wonɓe e janngude ɓen en torki Allah tabintingen e janngugol ngol famina en konten e janngude kon nenona en gollitirgol haray darsuji ɗi yonten nden ko ɗo dari haray en fottay ɗo kadi e tenen inchallahu assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu